Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Hrvatskih fantazista. Danas jedan malo drugačiji video u kojem ćemo vam pokazati kako sastaviti ekipu, odnosno sastaviti jeftiniju ili skuplju obranu za skuplji napad ili skuplji vezni red. Ispred vas je klasični prikaz ekipe koju treba sastaviti za novu FPL sezonu 21/22, klasično 15 igrača, ali danas ću vam samo pokazati golmane i obranu, odnosno gdje ćemo sastavljati posebno skuplju obranu i posebno jeftiniju obranu kako bi se kasnije mogli naravno uskladiti za vezni red i za napad. Evo imamo za početak dva golmana, krenut ćemo sa jednim od njih. Putem našeg tableta ćemo vam objasniti koje igrače sve možemo stavljati. Krenut ćemo prvo sa jeftinijom obranom, ono što ja više preferiram, tako da bi imao skuplji vezni red i skuplji napad. Za početak imamo nekoliko opcija što se tiče golmana. Moj prvi pik kad bi ja birao bio bi Sanchez iz Brightona, golman koji je standardan u ekipi Brightona, cijena fenomenalna 4,5. Također tu negdje ćete imati prikaz rasporeda za prvih par kola, znači ovo je sastavljanje obrana jeftinih i skupljih za prvih par kola kako bi ja to složio. Znači prvi golman Sanchez, cijena 4,5. Do njega možete staviti tipa golmana od 5,0 ili od 4,0 pa čak i 4,5. Kad bi gledali koje igrače možemo stavljati, od 5,0 golmane koje bi ja birao na početku bio bi naravno Dean Henderson iz Manchester Uniteda, isto standardan na početku sezone kao što je najavio njihov trener. Trebao bi biti jako dobar i raspored mu je odličan. Nadalje tu možemo staviti tipa i Kaspera Schmeichela iz ekipe Leicestera, odličan golman. Njegov raspored je isto vrlo dobar na početku, standardan je igrač u ekipi, njihov kapetan i cijena 5,0 isto pristojna, tako da 4,5 do 5. Za mene to već ide na granicu skupljeg, ali može proći naravno i kao podjeftinije. I posljednje dvije opcije koje bi ja stavio, prvo ću ići sa onom drugom opcijom, to će biti golman Watforda, riječ je o Bachmanu, znači golman Bachman, Austrijanac. Pitanje koji će golman braniti iz ekipe Watforda, on ili Foster. Spominje se više da će braniti Foster s obzirom da su za Bachmana zainteresirani i neki drugi klubovi, tako da trebao bi braniti Foster koji ipak ima i veće iskustvo i duži staž u klubu. Tako da maknut ćemo Bachmana i na to mjesto golman koji je po meni možda i najbolja opcija, must have, je Ben Foster. Evo ga, to su dva golmana, Robert Sanchez iz Brightona i Ben Foster iz Watforda. Idemo dalje sa jeftinijom obranom. Tu sam izdvojio nekoliko pikova pa da pogledamo koga bi ja to stavio. Krenut ćemo sa jednim vrlo zanimljivim bekom. Riječ je o Vladimiru Coufalu iz West Hama, jako dobar raspored na početku. Prošle sezone kada je došao na polusezoni zagarantirao je svoju prvu postavu, fenomenalan igrač koji ide dosta prema naprijed, ima dosta asistencija, zna i zabit gol, tako da sigurno dobra opcija za tu cijenu od 5,0. Idući igrač je Wesley Fofana iz Leicestera, 4,5. Trenutačni njegov postotak kao što možete vidjeti je na 24,4. Fofana bi trebao biti starter u ekipi Leicestera, vjerovatno će igrati u formaciji sa 5 iza Leicester, ko što se zna dogoditi, ali moguće i sa 4. Ako igraju sa 5, stoperski trio čine Fofana, Soyuncu i Johnny Evans. Ako igraju sa 2, po meni siguran starter je Čaglar Soyuncu, a borba je između Fofana i Evansa. Ja se nadam da će tu ipak igrati Fofana, ali njegova cijena od 4,5 je po meni jako dobra. Naredni igrač, idemo u ekipu Aston Ville ovaj put, Matt Target, igrač koji je prošle godine bio isto jako dobar u fantaziju, cijena trenutačno 5,0, dobio je konkurenciju na svojoj poziciji u vidu Ashleya Younga, po meni jako dobra opcija, ta cijena je dobra. Ne vjerujem da Aston Villa može opet ponoviti tako dobru sezonu obrambenu kao prošlu, ali Target zna izvoditi većinu prekida, dosta je ofanzivan, ima solidan centaršut i svakako bi ga imao u ekipi. Idemo dalje, naredni igrač, sad ćemo malo preći u ekipu Brightona za 4,5. Tu možemo tipa izdvojiti Joela Veltmana. Ja bi tu stavio Tarika Lampteja, ali Tarik Lamptey je upitan za početak sezone i vjerovatno neće startati. Kako je Ben White otišao u Arsenal, tako će po meni Veltman na početku sezone igrati tog desnog beka i mogao bi on tu donesti nešto poena. Naravno može igrati i na stoperu, tako da je to još bolja okolnost za sve nas fantasy igrače. 4,5, dobar diferencijal s obzirom na postotak koji možete vidjeti od 2,5, što je jako dobro. I
posljednji igrač kojeg bi ja stavio je najjeftiniji igrač od 4.0, možete tu koristiti naravno i od 4.5 na 5, ali za moj sistem igre koji bi ja igrao biti će to 4.0. Riječ je o Newcastleu i naravno riječ je o Javieru Manquillu koji bi mogao biti starter, ali to se i ne mora dogoditi. Manquillo ne bi trebao puno igrati, prošle godine 13 utakmica, ja se nadam da će možda dobiti nešto minuta. Ako bude igrao ja ću biti presretan, ja sam pogodio dobar pik na početku, ali vidjet ćemo što će se događati s njim. Od ostalih dobrih opcija koje mogu maknuti, koje mogu zapravo predložiti, evo to su neki i dalje iz Brightona. Ako ćete ići na možda neke bolje opcije iz obrane, to je njihov kapetan Lewis Dunk, cijena 5.0, njihov najopasniji igrač. Prošle sezone dosta golova, odličan u prekidima, dosta golova glavom. Njegov stil igre je podosta čudan s obzirom da može dobiti dosta i crvenih kartona, što naravno nije dobro za fantasy. I još jedna opcija koju bi ja predložio iz Brightona za tu obranu ako ćete ići na jeftiniji način je naravno Adam Webster. Isto jedan igrač koji može zabiti gol glavom, nema toliki napadački učinak, ali za 4.5 jako dobra opcija, diferencijale oko što možete vidjeti samo 0,5%. I još igrača koji bi mogao predložiti, ne bi uzimao duple obrane odmah na početku, uzimao bi osim Brightona, isprike osim Brightona koji ima dobar raspored i njihovu obranu bi uzeo kao duplu, a ostale ne bi uzimao duple, s obzirom da je Brighton prošle sezone bio 6. najbolja obrana lige. Ako ćemo gledat Aston Villu, Tyrone Mings 5.0, jako dobra opcija, zna zabiti gol glavom, isti ili sličan opis igrača kao Lewis Dunk, može biti koristan, ali naravno može dobiti crveni karton. I još jedna opcija iz Aston Ville, njihov desni bek koji je došao prošle sezone u ekipu Dina Smitha, cijena 5.0, riječ je o Matthew Cashu, naravno 1,9%, kao što možete vidjeti. Po meni nije toliko ofanzivan, ali ako će Aston Villa igrati kao prošle sezone, može isto donesti dosta poena. I još nekih par igrača koje bi mogao izdvojiti, ako ćemo gledati Leicester, tu sam već spominjao Čaglara Soyunchua. Čaglar Soyuncu, njegova cijena na početku 5.0, 1,7%, 1,7%. Prošle sezone nije bio toliko dobar, ali ove sezone očekujem puno više od njega. I za mene još par zanimljivih igrača koje bi se moglo pogledati. Junior Firpo iz Leedsa, koji će biti sigurno starter. Solidan raspored na početku, mislim da može donesti dosta poena, on je isto solidna opcija, 5.0 cijena i samo 1,3%, može biti odličan diferencijal. I još par igrača koje bi predložio, to su dvojica iz ekipe Spursa. Riječ je o Sergio Reguilonu, desnom beku, 5.0 cijena 2,6%. Može se uklopiti u ovu ekipu, solidan raspored na početku. Spursi igraju protiv Citya, Wolvesi, Watford i Crystal Palace. Moglo bi se tu donesti bodova, s obzirom kao što sam već rekao u prethodnim videima, formacija Nuno Espirita Santa, njihovog novog trenera, je uglavnom 3-5-2, 5-3-2, što je za Reguilona fenomenalno, jer on najbolje igra u toj formaciji, ali s druge strane može biti i njegov kolega s desne strane. Naravno riječ je o Mattu Dohertyju kojeg smo spominjali već u prethodnim videima, trenutačno 5.0 cijena 1,2%, tako da to bi bilo to od te jeftine obrane. Kako bi ja složio to na početku, sam vam prikazao za tu neku jeftiniju obranu i neke opcije. Sada ćemo se prebaciti na skuplju obranu. Evo, krenut ćemo ponovo od golmana. Za početak i po rasporedu neki pikovi koji bi se tu mogli uklopiti za tu skuplju obranu. Prvi je Alisson, 6.0, evo kao što možete vidjeti 5,3%, jako dobra opcija, siguran starter i može donesti dosta poena. Tu možete kombinirati s golmanima od 6.0 do 4.5 ili od 5.5 do 5. Ja nisam ljubitelj toga da se uzimaju skupi golmani, jer više volim uzeti dva jeftina golmana, ali evo predlazi Alisson. Tu možete naravno uzeti i Pickforda iz Evertona koji ima odličan raspored, ali po meni on nije neka opcija s obzirom da je prosječan golman 8%, što je dosta iznenađujuće. Od igrača koje još možete uzeti, naravno najbolji golman prošle sezone, isto s obzirom na raspored dobar na početku, Emiliano Martinez, 5.5 cijena, naravno dosta biran što je očekivano na 39,2%. Ja ne očekujem toliko dobru sezonu od njega kao prošlu. Naravno tu možete kombinirati s golmanima od 5.0, što sam rekao 5.5 do 5.0. Opet su naravno tu u igri Kasper Schmeichel, što smo već vidjeli.
ili tipa Dean Henderson, 3,7 po meni jako dobra opcija. Od onoga kako bi ja to složio za skuplje golmane, iako ja nikad to ne bi uzeo, to bi za početak izgledalo ovako sa 5-0, Kasper Schmeichel i Dean Henderson po 5-0, tako da se ima za vezu i za napad. Da se prebacimo sad na obranu. Tu imate nekoliko pikova, krenut ćemo s onima koji su najzanimljiviji. Riječ je o Liverpoolu, Trent Alexander-Arnold. Zašto on? Zato jer je imao dobar završetak prošle sezone. Najskuplji 7,5, postotak je od 27,8%, također vraća se Virgil van Dijk, došao je Konate, vidjet ćemo koliko može Liverpool ponovo stisnuti tu obranu. Na pripremnim utakmicama to nije izgledalo dobro, ali on je jedna od opcija. Ako nećete njega, možete drugog beka koji je u pitanju. Riječ je o Andyu Robertsonu, malo manje biran što je očekivano. Robertson koji izvodi dosta prekida kao i Arnold, 13,4, 7,0 je njegova cijena. Ja bi prije išao, ako bi morao birati između te dvojice igrača, išao bi na Trenta, tako da ćemo ostaviti ovdje Trenta. Od daljnjih izbora ićemo na ekipu Manchester Uniteda. Po meni najbolja opcija i najbiranija skoro na fantasy ove sezone za sad je Luke Shaw. Luke Shaw 5,5 cijena, skoro 47% kao što možete vidjeti. Shaw izvodi većinu prekida, kornere, može i slobodne udarce. United je sad stisnuo obranu dolaskom Rafaela Varana. Shaw nema toliko konkurenciju, ili Alex Telles nešto ozlijeđen. To je opet jako dobro. Siguran je starter, tako da on je jedna od najboljih opcija ako ćete gledati. Raspored vrlo dobar. Ajmo opet na West Ham. Njihov izvođač svih prekida, Aaron Cresswell, prošle sezone fenomenalan, jedan od najboljih obrambenih igrača na igri, 19,2 i 5,5%, to je već dosta skupa obrana. Evo vidite, iskoristili smo skoro 30 milijuna od budžeta na Schmeichela, Hendersona, Cresswella, Shawa i Trenta, a još imamo za iskoristiti 10 igrača, što je poprilično dosta. Od daljnjih igrača koje bi ja uzeo, zapravo kad bi gledao ekipu, možete tipa uzeti u ekipu ponovo nekog od 5-0, kao što sam već predlagao. To može biti Soyuncu, može biti Kastanj, što je isto vrlo zanimljivo, tih 5,5. Kastanj je na 3,9%, što je diferencijal, ali on ima lakši problema sa ozljedom. Tu ponovo može biti i Junior Firpo, može biti neko iz obrane Manchester City-a, što je velik rizik s obzirom na rotaciju. Možete ponovo probati sa Luisom Dunkom, što isto nije loše, ali to je već podosta skupo. Znači ova posljednja dva igrača uzimate vjerovatno između 5 i 4,5. Kad bi ja tu uzimao, na 5 bi mi bio Target, a na 4,5 bi mi bio Fofana za neku skuplju obranu, tako da bi se ipak nešto moglo uskladiti i u napadu. Rekao sam već, trebao bi biti siguran starter i ne bi trebalo biti problema previše sa njim. Ja se nadam da sam vam pomogao u izboru jeftinije ili skuplje obrane. Ako imate još kakvih pitanja ili dilema, ostavite naravno komentare, pa ćemo diskutirati o vašim izborima. Naravno, ako nećete tako, možete nam se javiti i na Instagram. Ono što još mogu reći, moj izbor bi bila jeftinija obrana, tako da se može uzeti skuplja veza i skuplji napad. Pridružite se našoj ligi ako još niste. Premier Liga počinje za 2 tjedna, da nas se skupi što više, ali pobjednik osvaja naravno dres jednog od igrača iz Premier Lige, a ulaz u ligu je besplatan, tako da nemate što za izgubiti. Također uvedeno je novo natjecanje kup, gdje će pobjednik također osvojiti simboličnu nagradu, pobjednik naše kupa Hrvatski fantazisti. Zapratite nas normalno na Instagramu ako još niste, kao i na Facebooku gdje smo aktivni svaki dan, bavimo se fantazijem i Premier Ligom. Pretplatite se na kanal, šerajte video, ostavite komentar i pogledajte naravno prethodne videe gdje također pričamo o transfer novostima i o Premier Ligi. Pogledajte video o fantasy pravilima ako još niste detaljno upućeni o fantasy Premier Ligi. Naravno, zaprati našeg editora Najda koji radi izvrstan posao. Njegov Instagram imat ćete u deskripciji, kao i naš Instagram i naš Facebook profil. I to bi bilo to, do idućeg videa, sportski pozdrav!